Okay, exclusively kami apo with a weak signal it internet. Iso nga dagitay manariman niya bubuya kada kami iti Facebook at nagpupukaw dan, nagtatalaw dan. We have 47 left ngem awan ti signal nga damandanong kanyada. Nya mao tay internet tayon apo BLDT or nusam kadi ati signal ne nagadutay bubuya kada kami. Kat kunan na agawan awan ti sounds yo kunan na ading lima ng Adda apohan lang nga sounds ti agawan awan pati video awang gawan awan and kabsat Ruby Yadao from Maui, Hawaii. Hello, kamusta ka Ruba kunan na Hawaii only now nga nakita ni kabsat nga Ruby Yadao. And ading Ella Banadero from Department of Tourism sa Hong Kong is watching. Nakulkul ti panunon na dekalman ta naglaba iti kurtina nga datay strands lang ngay in washing machine na anya ngay tata naglalaog dan. Kuna na dito yung text line over 0917-150-0361. Good PM Idol, kablaawan man ni May Christ, kano na? Pastor, it's me, your secret admirer. Kuna na. Secret. Naimbang nga daw yung mga idol pagirit man ni idol ni ti Dennis Bakery ti 7th year anniversary dita Centro San Antonio Ilagan City at happy 45th birthday kini Uncle Jimmy Asirit. Agyaman mga idol from Nicole. Pakito ka rin man dito tomorrow if tomorrow never comes. Tomorrow never tomorrow. If. Thanks po, God bless. Kunana. Ganun ni Divine Love Juanan Cabral. Hello idol, pa-shoutout man kininanay ko alat. Nga madama pelang laba sobra gagat na from Gamu. Request ko si Siwit. Thanks idol. Watching from Oman ko naman Eliza Edraling. Mary Jane Mauricio. Hello mga idol. Request ko nga po yung dakas nga Apal Jane to ng Cauayan. Pa-shoutout ko man. Batchmate ko 1969 nga reunion into December 14. Batchmate ko Echage Agricultural and Forestry. Agyaman ak mga idols. Ano? Silent mo man kami nala. Ay kat kumansyon talata oray no awan ti agbubuya kada ti Facebook at internet lang amin. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. You smiled, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leaving throw our love away? Why did you live a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue.
So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Kablaawan man manong nilakay ko nga ni Rainy Palarca, belated happy birthday. Kantaan niyo man dati reribok tinang kablaaw Sonia Palarca ati makalawat ka batuan Isabela. Oh, makalawat. Hello karon blessed Sunday request ko man jet tagari kundi dit pilatken Korea. Napegamin nga di minangag itoy. Ngakan tayo sagot ko kanya ming agasawa nga madamang mangmangan ng runakin lakay ko nga Fred Bermudez. It's me. Bermudez. It's me Norma Bermudez ti Cebu San Isidro. Nakurang ti Domingo Mino di kami mangangag kanya yung mga idol. Yeah, thank you very much kat damdamami kansyonan apo into nagsubli kami. Kabayatan na dagito pa apo ti dadto mga palagip. Barbarang sublay di internet nadamanan damanan di ka mo no balin ulit. Oh, may mana. Hello, Manong Jun and JM. God bless you both. Advance Merry Christmas from Norland, Puerto Rico. Ayun, ulit na ito eh. Sige man ulit. May sabali. Sabali. Barbarang hello po mga idol, pa-shoutout po pamilya ko sa Santiago, Garcia at Verdadero family, especially po sa mga anak ko, Marjoy, EJ at Marjoy, listening here at Jumiera 1, Jumiera 1, ano siguro tayo, Dubai from Joy Garcia, paikantaman niya eh, binali wala please, kala na. Kablak man, dagiti tagadangan, Reyna Mercedes, idol, nang ronakin ng kalko nga, Imyas, Mayor Nagdaldalos ti Sigay. Thank you from Daisy, Mayor Berhilia. Okay, from 8966 this time ko na natin mga amigo, mga gwapo na yung pang-aldaw. Kantra nyo man, naritumang para sa aming taga Basilio, San Jose, Rojas, Isabela. To'y amigo yo, Cloud, the Cloud9, Rojas, Isabela. Akiyaman, Cloud, the Cloud9. May matik parang dito naman nagbibuya. Awan siguro tagbibuya at na-edip nga rin mo ti internet. Met manan eh. May angarod man buya biro kanta. Ano DJ request na tatayan tumang. Okay, medyo na nga to dito tatakanyak ta medyo sumagsagira ti karabukop ko iti kalabas ng aldao. Tumang. Sige. Manong Jun. Pabati man amin nga taga-Pulay, especially kin bugat ko nga ni Los Viminda de la Cruz kinatay anak may. Nga ni Raindel de la Cruz. Pagkanta jay, ayaw ko na sa earth from de la Cruz, Tipulay. Ayaw ko na sa earth. Naulitan ni Awan DJ Kuwatan, lifetime. Ay, kasano kayo karot? Nembangal daw yung idol. Ahaha, kablahok na Michael. Manikis, Jason Mariano. Hello, Madam Idol. Musta kayo ditan? Merry Christmas coming from Chari, Bulan, Cauayan. It is Cauayan City, Pao, Kitog-Tog. Maulo, Mildred. Okay, so, awan na dyan internet. Kasano karoon nga ikwa dito ulit? Kasano nga i-reset, di ka mo man. Kailang nga kwalata na streaming lata man. Okay.
kita mata ay reset mo dito ano dito. Ditoy, Anyway, as reset ko kasta? requested. Kasta na eh. Ay nagtangka na tuman Sarap din talaga. tunggal adda babae adumteng kun dit adigdiga damdama lang idan ka edda ay nagtangka na tuman maglagnanagan pasaaman itilog kaya't nan makipalot sa kamangan tibalot kastat obra kakabsat uray itanda addan asawak single nagpay kunkunat jakman amuno apay apachandak na duma iti biktimag balasang ken balo patulat angin dimteng didigrata at danarakap no jak ibalay patayendak ay nagrigat gayam ti Kastya babaero maibus ti piksam maibus ti kortam pati ka babainam ay awanen dagiti sanikwag nagbibingayan dan awan pa yen pagtaengag awang aklun kaniya. Nagtangka na tumeng tanagadot inagkapapakanen sustento adawat da jak ited agyanak met ti selda ay nagtangka na tumeng ngem dandani akmet nga agbekelen dep pa ek ti babawik nagrigat na taraki na hilig ti babae ay nagrigat gayam ti Kastya babaero maibus ti piksam maibus ti kortam pati ka babainam ay awanen dagiti sanikwak nagbibingayan dan awan pa yen pagtaengak amang aglun kaniya ay nagrigat gayam ti Kastya babaero maibus ti piksam maibus ti kortam pati ka babainam ay awanen dagiti sanikwak nagbibingayan dan awan pa yen pagtaengak amang aklun kaniya. Okay, at barbaro apong Facebook Live may isong medyo adya apo ti i-follow you basit and tanapo ko dyan mo nang apong upload ni tabi montog nga road iti internet. Ayan. Tatay Manan. May Manan with our new wala pa sound ko na damat. Apay ngay nga tan, tawan ti sound tan. Baka okay naman May sound na po. Itaya mo nga kitain. Anyway, kung na pa dito po nagkadupay tenta nabasa dito official text line 091715000361. Hello mga idol na imbaga Domingo kada kayo manong Jun kan JM kablaawa man dagiti kabsat ko isu datina Ben kan tope kan pahikan tayo man dagiti paborito na kanta kasano ti manglipa toy kabsa yon ni Romeo M. Conana. Okay, this program has been brought to you by Apple by Biosynergy Organic Fertilizer can AgriSaver Liquid Fertilizer. Kat, when at the sound na, kung nadala ang dijay.
And of course, by our very own board member, Fred V. Alili of the 6th District of Isabela, and Searle, Carl Jason P. Alili. And of course, iti nangtad mataputi premyo tayo for our search for Ilocano Idol 2019. Iti family FDD idiken ita meant to mention so dalatan ti makamuka ti gijayen. And of course, iti 342 to Malaysia. Ket sagot met iti Pacific Star International Recruitment Agency apo nga masalakan sa Jai isang wanan ti Aurelia Fatocha sa Jai Alicia Isabela. Kita kahit na apo kaprod mapangkailang apo di Jai second floor. And birukin nyo iti Pacific Star International Recruitment Agency. Kas Jai. Ket nga roda, damdama alasos apo itirugi iti monthly finals tayo nga may sapela sing mampo nga contestant. Alright, 30 minutes pa yung nasuro. 30 minutes humabol apo dagitay kayat nati agbalin nga first Ilocano Idol tayo dito'y IFM apo dito'y ay programa na palungan at kami manan with yours truly Idol Jun Seriales kan Idol John Mark Pastor kat iti oras, dapat talong nga minutos nga nababati, kasakbahay ni T12, ay T2:30, so nga kumantata pa yung may isa balong. Kanta aman, dito kikit ko, dito yung kantam niyo. By the Carpenters. Haan iso ng Ilocano song, paborito ti Ilocano 1. Sino na eh? Dito ladies and gentlemen, live dito apo Adda kami manan over 98.5 IFM Cauayan, the Idol Ting FM, the legendary queen of ballad, Miss Karen Carpenters. Live. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I'd wondered where they'd gone, but they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well, every sha-la-la-la, every whoa-whoa, still shine. I miss my cuties, every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. When they get to the part where he's breaking her heart, it can really make me cry, just like before. It's yesterday once more. She'll be the when. Looking back on how it was years gone by, and the good times that I had, makes the day seem rather sad. So much has changed. It was songs of love that I would sing today, and I memorize each word. Those old melodies still sound so good to me as they melt 4 years away. Every sha-la-la-la, every whoa-whoa, still shine. All you miss but cuties, every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. All my best memories come back clearly to me. Some can even make me cry, just like before.
It's yesterday once more.